Dobar dan trećaci, evo nas da malo vezamo matematiku i dalje smo na deljenju sa ostatkom. Dakle, govorit ćemo opet malo o deljenju sa ostatkom i za početak ćemo da pogledamo kako je bilo potrebno riješiti zadatak koji ste juče dobili. Dakle, da ga pročitamo još jednom. Ana je za rekreativnu nastavu koja traje 6 dana od mame dobila 256 dinara, od tate 320 dinara, a od bake 233 dinara. Rešila je da novac podeli, tako da svakog dana troši jednako novca. Koliko novca će Ani ostati neraspodeljeno. Dakle, Ana je odlučila da sebi podeli džeparac kako bi bila sigurna da će svakoga dana imati novca da kupi nešto sebi, jel tako? Vi znate da na rekreativnoj nastavi ne treba mnogo novca da trošite jer imate uglavnom sve što vam je potrebno i hranu i piće i sve obezbeđeno, da eventualno možda kupite neki suvenir ili neki slatkiš i tako dalje. Dakle, na dva načina je bilo moguće uraditi ovaj zadatak. Prvi način jeste da saberemo koliko je novca dobila od mame, tate i bake. To bi bilo 809 kada saberemo, dakle sve lepo. Jedinice, desetice, stotine, imamo ovdje nešto što pamtimo i na kraju to podelimo sa 6 dana koliko traje rekreativna nastava i kada to lepo podelimo dobijemo broj 134 i ostatak 5. Ostatak znamo da je dobar zato što je manji od delioca, broj 6 je delilac, broj 5 je ostatak, dakle to je najvjerovatnije tačno. Kada uradimo na drugi način, i to je način u kome stavimo u zagradu, ovo je bio pismeni način računanja, ovo je sada usmeni. Imamo sve što je dobila novca, stavimo u zagradu, koliko je dobila od mame, koliko od tati, koliko od bake. Pa sve to u zagradu i podelimo sa brojem dana koliko traje rekreativna nastava. Opet to kad saberemo dobijemo 809, podelimo sa 6 i opet smo dobili 134 i ostatak 5. Dakle, ako smo oba puta dobili tačno, sigurno je dobro rješenje. I ovdje imamo da vidimo to je rješenje na dva načina, ali i na dva načina kako zapisujemo ostatak. Možemo pisati skraćenicu i OST5, a možemo pisati i ostatak 5. I naravno odgovor u oba slučaja će glasiti ostaće i neraspoređeno, odnosno neraspodeljeno 5 dinara. Ja se nadam da zadatak nije bio mnogo težak, da ste razumeli i da ste svi uspjeli da govorite. Vidimo dalje. Kaže, igraj se i vežbaj deljenje. Istraži kolika je prosječna starost tvojih ukućana. Pitaj svakog ukućanina koliko ima godina. Zapiši to na papir, a zatim zbir vaših godina podeli brojem koliko vas ima. Pazi, nemoj da zaboraviš sebe. Da li je broj vaših godina deljiv brojem koliko vas ima? Evo jedan možda onako istraživački zadatak, nadam se da vam je zanimljiv, da nije dosadan, da vam neće biti teško da uradite, ali evo i ja ću da uradim taj zadatak, a bi to kod mene u mom slučaju izgledalo ovako. Ja sam pitao svoje ukućane koliko ima godina i to ću uraditi na, recimo, usmenim postupkom. Recimo ovako, otvoriti zagradu, pa ću da računam. Recimo, moj tata ima 49 godina. Staviti plus, majka ima 45. Plus, moj mlađi brat, on ima 18 godina i ja na kraju imam 23 godine. Rekli smo da uvek sebe stavljamo na kraj kada nešto nabrajamo i tu ću zatvoriti zagradu. Dakle, u zagradu sam stavio broj naših godina. Nas ima 4. Dakle, tata, mama, brat i ja. Podelim sa 4. Jednako. I sada treba da saberem naše godine. To ću raditi na sljedeći način. Prvo sabiram jedinice, tako? 9 i 5. 14 i 8, 22 i 3, 25. Peticu pišem, dvojku pamtim. Dvojku pamtim iznad broja desetica, tako? Sabiram dalje, desetice 4, 4, 8, 1, 9, 2, 11, 2, 13 i to pišem ovdje.
sve to delim sa 4 jer nas kao što ima 4. I sada ću da podelim sa strane, kao što smo pričali, pismenim postupkom, ali sa strane ću to sve da zapišem da bi mi lepo stalo gore. Znači ovako, 135 podeljeno sa 4 je 1. Četvorki u 1 nema, zato uzmemo 13. Četvorki u 13 ima 3, jer je 3 puta 4, 12. Podvučem, 13 manje 12 je 1. Spustimo ovu peticu jedinica. Koliko četvorki ima u 15? 15 nije deljivo sa 4, to znamo, ali imamo manji broj od 12, opet 3, jer je 3 puta 4, 12, pa piše minus 12. Podvučem i dobijam da je 15 manje 12, 3, pošto nemam više ništa da spustim, time je moje deljenje završeno. Gore pišem i ostatak 3. Dakle, to ću prepisati u moje konačno rješenje. 33 i ostatak 3. Ovo ću da promenim ovom stranu da mi ne smeta. I sada mogu da zaključim da je prosječna starost mojih ukućana, odnosno nas koji živimo zajedno, 33 godine i ostatak 3 godine koje pri deljenju ostale neraspoređene, zato što je naš 4. Da nas je 3, ovaj 3 ne bi ostalo tako, pošto se 4, imamo ostatak. I moj odgovor na pitanje da li je broj vaših godina deljiv brojem koliko vas ima bi bilo naš broj godina nije deljiv brojem koliko nas ima. Pri deljenju ostatak je 3. I to bih mogao ovako da ostavim kao odgovor na ovaj zadatak, na ovo pitanje. Evo, dragi moji, ja se nadam da zadatak ovaj istraživački nije težak, da ćete vi to sada lepo svi da odradite. Pitajte svakoga ako sa time živite. Koliko god vas ima, možda vas ima 3, 4, 5, 10, koliko god, nije važno, možda neko živi možda u 2 porodice kod nekoga žive zajedno i to je lepo i to je, imaćete više da sabirate, ali će biti neizvesnije koliko je broj vaših godina ukupno i koliko je prosječna starost. Znači prosječno, kada kažemo nešto prosječno, to računamo tako da saberemo sve što imamo i podelimo sa brojem onoga koliko toga ima. Tako da, sada vi na posao, ja vas pozdravljam. Ćao, tričaci.